Ovdje u vašoj kancelariji postoje fotografije, kažu, sa Novakom Đokovićem, ali postoji jedna potpuno specijalna pesma koju ste na poklon dobili od Đorđa Balaševića kad ste punili 50 godina. Pa predlažem da ovdje stanemo i da se prebacimo na onaj teren pa da vas čujemo kako čitate poeziju Đorđa Balaševića koju vas i cenio. Može, važi. Isto mi je tako važno jedno pismo od Đorđa Balaševića kad sam imao 50 godina. I to je nešto predivno što je napravio. Ja ću uzeti moje očale da vidim. On je to nešto sročio u 5 minuta. A drugi set, to je poslije 50 godina. On je bio na tom slavlju u Minhenu na 50 godina i on je to sročio u 5 minuta po prilici ovako. 51. uvijek su teške, u zdravlju, sreću i sve što slijedi. Želim da igraš isto bez greške u drugom setu što slijedi. Gospod Bog igra s dosta spinom, ova zemlja se vrti sve brže i kao stara posebna vrina, samo se pravi momci održe. Nikoli Piliću, pravom momku za rođendan. Đorđe Balašević.